Dagi bayaj bayang ke Surok na Laitlyngkot Langkyrdem hajan kenro arliang kaba peni bakawai ke pu Shillong hakajan me ka khnai trek no pra arjapsan ladan ki bala phai ke video show Shillong Mail ya ka bala ring dagi bayaj bayang ke Surok na Laitlyngkot Langkyrdem hajan kenro arliang kaba peni bakawai ke pu Shillong ka bala Shah Tyllep dagi mau ke bahe kar bagadang Khlong mau harut ke tek Surok hakani ke benta Surok na ka por klacha ke jing tua mau tua khendau namar ke jing snai ka kabadai jongka package tu jongka project Surok na Shillong Mail. Hakani ke video la peni bakate ke po Shillong kala pra dan ru koi kali ke bla Julor na kate ke cingtua mau. Kani ke cingtua kala wan jah din sisngi bagi bor badai pej na peneruslah civil subdivision kala pelat ya ke yang ki kali na kate ke benta. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.